Sehisian lingba ketika kubur, kuat banai kublai, yaki baca jengkari kami dia kejungi, berjuai kejingkisan kebakannya ke Voice of the People Party. Bat lingba ketika kubur, kuat ban kentu pada aware yaki baca mongsong sno. Lalu teman kikro diskon sama kentai bercenderang bagi dia boleh renti Jingïalang balapan beit ke Voice of the People Party. Kami ingin pelong lashai kesi ke tarik. Balang hakapor arbuji amat kran agak bangin yo ban pensyai iki prateli kimat ki baka parti kalabo bangin tawa naga sarkar kimat ki bakta ikut samla kimat ki bakta yaki paradok ki prasnam ki basong shi jaka kaput kimat ki bakta ya uduk rangli hagabede baka khendo basau nalor ki we pak kimat kumta si hisien ida kentujur yaki pai ba bakin peni ya ke jingirenti ya ke jingitli ba kani kan dia cap bat mentahi ngin yeng rang ba ku gajat riu bat pendulong yang jing angnot nak ta ka jingbet ka jingbiang jong kilung din di mandin flashbon ngin seshem lashai gasi hakapor rbg ha matran hakaba ngin yo ban plong ye kan Jingïalang pai ba jong Voice of the People Party flashbon